Как зовут тебя? Меня Серега зовут. Серега, ты русский? Мать христианка была, отец поляк. Машаллах. Kardeş, мать, Я 10 лет шиитом был. 10 лет шиитом была? И сейчас с первого Рамазана стал... Мама русская, а? Мама русская, отец поляк был. Сам башкирик. Сам на лицо на русского похож. Не, поляk. Salam aleykum. Uydurma şəkillə Məryəmi də ötmüşəm. Sonra 10 il şey oldu. Bunu gəlirdi də, xanım Fatimə Zəhri gəlirdi. Hanım Fatıma Zahra Mesih. Ramil'in yanına gəlirdi. Sonra Şahin'in yanına da gəlirdi. Sonra mənim dostumdur, sən gəlim deyəndə salam verir ki, elə o bilmir nə üstündəyəm. Televizora çıxır, Surxay. İndi oldun tövhid əhli. Hala çox. Tövbe Ölənə edin. kimi. Allah sabit saxlasın. Selamun aleyküm. Я понял, что это правильно дорога, да. Мне смешно было, знаете что?